in chan man nak aduni kan thaing ha ding mi chu kan nu October thla chung I abipi deu in kan tua mi poin ha kong le atu zer chung a kan thai mi thong pang kan rak that nak chan asiri lai apakhat nak bek a October ni thlai ruk cha chon ni thum ni a Radio Veritas Asia kumsom ngatlin nak sui jubilee poi chu ha kha kholipi St Joseph Cathedral biak NP a kan tua chu poi chung a Bishop Lucius Rekong le Philippines ram in FABC OSC Executive Director Father George RVA General Manager Father Victor RVA Consultant Father Gabriel Chunmin ha le siang boy kulanga na he misarai thoina kan tua chunia chun Sharing Christ with Global Asians timi biatlang pi in chazwal photnak RVA twembetoi chimnak RVA shortwave in Internet online thannak kong lailam in changlom nak hlasak nak na im poi azau mi velte kha annom sai pi na October thanikul Zarpani a pophe a pe tlai mi biaknak Carter achiang hakche phu Pontifical Missionary Holy Childhood cha a misarai thoinak chu zan lai suimilam pachum a St Joseph Cathedral biak in pi a Bishop Lucius Rekong hroinak in siang boy paruk na he an to ti ma misarai thoinak chung a ha kha khochung St Joseph Cathedral St Chapel St Valentine le chunchung Paris biak in na in kumnga in kumhlai ruk tang ngakchia zathum le somnga leng an itel khau misarai thoinak adi in hakha diocese he petlai in achiang ngakchephu director Father Emmanuel Rangzok le abom tu siama Florence ngun nei moi hroinak in misa chung a atel khawmi velte an dilak in rol I shom ti nak an ngai tia thong kan thai apachum nak a kan Myanmar ram chung a khwa chan kong kaw tuak tan lei chiam sang Dr. U Thun Luin chu November nili zan lei suimilam paruk le minute somnga le pasari a lung lei zot nak ruang a mual akan liam tak tia achung khalai in thong pang an than kumsom sari le kumni asichang mi Dr. U Thun Luin chu kumsom li le kumnga tluk chawza rian atwan nu a pensen ala changkau na in khwa chan kong kaw tuak tan nak lai a achan mante in chwa kho azom peng mi asi ani chu rangun khwa Grand Hanta Sizung a October ni thlai kwa in khan Jun Klum zot nak ruang a arak ithlop bul chuleng a lung lai zot nak nalong tui cho chin zong angai I aluan cha mi kumhlai rukleu a lung lai operation arak to bal tia thongpang kan thai tu leo Myanmar ram a amin thangai mi Myanmar Idol season 4 zom nak a kan chin mi chung in hlasak cham pachum Esther do chin song Benjamin Sumle Yogi na chu top 10 tiang an phan chang tia thongpang kan thai ara lai mi chim nak zong a an pachum te in an itel kho nak lai kan zapi ten vo pek nak in bom cheu na usi tia som kan du na Yogi E avo number 2 77701 si Benjamin Sum E avo number 2 77702 Esther do chin song E avo number 2 77708 na an si kan zapi te in vo pek nak in bom kho izom cheu na si atu RVA azau I angai tu nan diklak man chung a pachani thachwa in pe kaw na se tampi kanilom